U životu malog varoškog kafanskog džeza u samom srcu Srbije živjela je Jelena Stevanović, žena koja je kao da je sama sudbina pažljivo čvrsto držala u svom zagrljaju. Imala je preko 50 godina, ali to nije bilo ništa osim broja u njenom životu. Jelena je bila žena koja je znanje u sebi i svojoj lepoti držala kao najskuplji tajni recept. Svako jutro počinjelo je laganom trkom kroz park u njenom rodnom selu Vrbovcu, gdje je svjež vazduh mirisao na lipe i tople reči komšija. Nakon toga, pola sata ispred ogledala, bilo je njeno vreme transformacije. Od obične žene u gospođu sa hladnom, ali neodolživom lepotom. Njena duga, tamno smeđa kosa uvek je bila savršeno sređena, a lice bez ijedne bora, kao da je vreme zaobišlo njenu kožu. Oblačenje je bila njena umetnost, odečka koja je isticala svaku liniju njenog tela, a danas je nosila crnu halđinu od gustog satena, koja joj je padala do sredine butina, sa seksi rezom sa strane i visoke crne čizme na štiklu koje je nabavila u jednoj od malih prodavnica u Novom Sadu. Oko vrata joj je viselo prefinjeno biserno ogrlica, koja je dodavala dozu strogosti i misterije. Najveće blago u njenom životu bila je ćerka Marija, njena gordost, mlada i vedra kao prolečna kiša. Marija je nedavno udata za Nikolu, mladog i uspešnog programera iz Novog Sada. On je bio dobar čovek, vredan i poštovan, ali Jelena je od početka imala neke sumnje. Nikola je bio prekasno otvoren, gotovo previše jednostavan, dok je Jeleni uvek prijala tajnovitost i misterija kod ljudi. Njegov pogled, koji je neretko lutao njom prilikom porodičnih večera u njihovom domu, oduševljavajući joj obline, nije joj promakao. Jelena je uvek igrala na karti niđe primečeno, ali duboko u sebi znala je da to nešto jeste. Sve se srušilo jedne obične petkovske večeri. Jelena je sedela u svom dnevnom boravku u Vrbovcu, čitala novi detektivski roman, kada joj je telefon zazvonio. Bio je to Nikola, glas mu je bio hrapav, lomio se i nosio bol kao težak kamen. Jelena, Marija čeka sniti s posla. Ja sam, rekao je tiho, a u tom trenutku Jelena je osjetila kako joj se srce stiska od straha. Šta se dešava, Nikola? Glas joj je bio smiren, ali unutra joj je sve gorelo. Moram da razgovaram s tobom. Zaista hitno? Možeš li doći? Brzo je dodala. Uzela je svoj najomiljeniji dugi kaput tamno plave budže koji je savršeno prijao njenoj figuri, obula čizme sa visokim potpeticama i uzela mali klač kao oružje seksi samopouzdanja. Taksi ju je brzo odveo do Nikoline stambene zgrade u Novom Sadu. Kada je ušla u stan, zatekla ga je u kuhinđi, sedečeg u mraku, osvetljenog samo slabim odsjajem ulične svetlosti. Miris viskija ispunio je prostor, a Nikola je retko pijan. Znači nešto ozbiljno se dogodilo. Nikola, rekla je tiho, prilazeći mu, šta se dešava? On je kao da se probudio iz košmara, oči mu crvene i nabrjale od plača. Marija, ona me vara, izustio je kao da mu je to posljednja istina na svetu. Jelena je osjetila let u grudima, naročito zato što je sumnjala u to mesecima, kasne večeri, rasejanost, te čudne usmehe u trenucima kad je pitala šta se dešava, ali čuti to od Nikole bilo je nešto drugo. Jesi li siguran? Tiho je upitala pokušavajući da sačuva smirenost. Vidio sam sve, odgovorio je, i u njegovim očima blistale su suze. Njene poruke, fotografije, sve. Jelena je čutala, jer šta je mogla reći, kako mu objasniti da je i sama sumnjala, ali se plašila istine. Moja savršena ćerka, znala sam, prošaptala je, a njen glas bio je tih i topao kao jesenja magla. Nikolin izraz lica se promenio, učajanđe je ustupilo mesto iznenađenju, a onda ljutnji. Znali ste i čutali, upitao je, i u njemu se osjećao bol kao da mu je neko pregazio srce. Jelena je osjetila hladnoću kako joj prolazi kroz telo. Bio je u pravu, čutala je, nadajući se da će sve proći i da će Marija shvatiti šta gubi. Nadam se da je samo trenutna slabost, rekla je, gledajući ga pravo u oči. Nikola se gorko nasmežao i okrenuo. Odlična porodica Jelena, prekrasna majka i još bolja ćerka, njegov sarkazam očekivao je kao udar groma u tišini.
Али Елена ни е отговорила. Уместо тога стала е и ставила руке на негова рамена. Негово тело било е напето, али ние се отгорнуо. Жал ми е, Никола, нjen глас био, е тупао и утешан. Она е усецхала негову топлоту кроз танку тканину негове кошулje. Он ju je pogledao, a u njegovim očima vidjela je ne samo bol već i nešto više, zbunđenost, možda i molbu. Запах njegove kože, pomešan sa mirisom viskija, bio je neobično privlačan. Hoćeš da mu uzvratiš? Upitala je, iznenadivši i sebe. Nikola je duboko udahnuo, njegov pogled nije usuđivao, već kao da traži sporazum. Njegove ruke lagano su se spustile niz njenu struk i u tom trenutku svet je prestao da postoji. I tako je počelo nešto što je bilo kao opasna igra vatrom. Stan u kome se sve odigravalo bio je mali, ali tupao sa starim parketom kuđi je škripao pod težinom svakog pokreta. Jelena je usetila kako joj se srce ubrzava kad su se njihovi pogledi sreli, kao da su dve izgubljene duše konačno pronašle jedna drugu u tom mraku. Nikolini prsti lagano su klizili po njenom tankom satenskom ogrtaču, kođi je jedva prikrivao njene obline. Njena crna halđina sa seksi rezom kuđi je otkrivao delić bedara, sada je delovala kao druga koža, a visoke čizme na štiklu dodavale su joj još više samopouzdanja i tajanstvenosti. Znaš da je ovo pogrešno, šapnuo je Nikola, ali njegove ruke nisu prestajale da je dodiruju, kao da žele da ispričaju sve ono što reći nisu mogle. A šta ako je u pravu sada pravo? Odgovorila je Jelena, usmehujući se s lakom provokacijom. Možda smo oboje dugo čekali da se oslobodimo. Njihova blizina postažala je sve intenzivnija, a toplina koju su usečhali nije imala veze samo sa fizičkim dodirima. Usečhali su kao da se sav bol i izdaje pretvaraju u nešto što ih spaja, nešto što je daleko od reči oproštaja, ali blisko spasu. Jelena je osetila kako joj se prsti nežno spuštaju niz Nikolinu košulju, dok je on lagano podizao ogrtač sa njenih ramena. U tom trenutku svet je bio samo njih dvoje, dve duše koje su se srele na ivici zabrane i strasti. Ja nisam tvoj neprijatelj, prošaptao je Nikola, dok su im usne ponovo iskrile u poljupcu koji je bio i izazov i olakšanđe. Jelena se blago nasmešila, osjećajući kako joj se celo telo trese od mešavine straha i želje. Ni ja tvoj, odgovorila je tiho, ali sa odlučnošću koja nije ostavljala mesta za povlačenje. Njihova strast počela je da se pretvara u nešto dublje, nešto što je rušilo sve zidove koje su gradili godinama, ali baš kada su se pomislili da su našli utočište u jednoj drugoj, odžeknuo je zvuk otvaranđa vrata. Soba je zamrla, vazduh se pretvorio u ledeni zid. U ulaz su ušle dve senke, Marija i njena najbolja prijateljica, koja je izgledala začudno i uplašeno, kao da je usetila da se nešto dešava što ne bi trebalo. Šta se ovde dešava? Glas Marije bio je hladan kao zimski vetar, a pogled joj je pucao kao strela u pravcu Jelene i Nikole. Njih dvoje su se pogledali, znajući da je taj trenutak promenio sve zauvek. Ovo nije kraj, prošaptala je Jelena u sebi, osjećajući kako joj krv ključa. Ovo je samo početak, Ljuljana soba bila je ispunjena tišinom koja je težila kao svi oblici sveta. Jelena i Nikola su stajali jedan nasuprot drugog, osjećajući kako im srca udaraju u grlu kao da će iskučiti. Marijin ledeni pogled razapeo je prostor između njih kao nevidljiva strela, a u njenom izrazu lica moglo se pročitati sve, izdaja, bol i nepomirljiva ljutnja. Kako si mogla? Glas joj je bio tih, ali puno sude kao da svaka reč nosi težinu godine razočaranđa. Ti si mi majka. Jelena je osetila kako joj se celo telo trese, ali nije mogla da spusti pogled. Njena halđina od gustog satena, sada blago nabrana, pružala je samo senku one snažne žene koja je nekad bila, čizme na štikle, koje su joj inače davale korak pun uverenosti, sada su zveckale kao oruđe njene sopstvene kazne. Marija, počela je, glas joj je bio mekan ali odlučan, sve što sam radila bilo je zbog tebe, ali ponekad, da bismo sačuvali sebe, moramo napraviti izbore koje niko ne razume. Marija je samo odmahnula glavom, a njene oči su se sjajile od suza koje nije puštala da se slume. Izdaja je izdaja, ma šta ti govorila? Nikola,
Коджи и далje стажал поред Желене, усетил je da se tešina u prostoriji može rezati nožem, pokušao je da priđe, ali korak mu je zastao kao da mu je neko nevidljiv povukao noge. Jelena, šta si uradila? Upitao je, a njegov glas bio je mešavina besa i učajanđa. Ona je samo uzdahnula i pogledala ga kao da traži podršku koju nije mogla da ima. Nisam htjela da bude ovako, prošaptala je, ali ponekad život piše svoje scenarije. U tom trenutku iza njih se uglasilo čutanđe, kuđe je bilo težije od svih reči. Marija je polako izašla iz prostorije, a vrata su se za njom zaškrljala kao sudbina koja se zatvara. Jelena je ustala sama sa Nikolom, osjećajući kako joj se svet urušava. Njena odeća, njen izgled, sve što je godinama gradila, sada je bilo samo senka prošlosti. A šta sad? Upitala je tiho, dok su joj oči sjajile od nepoznate tuge. Sada, odgovorio je Nikola, sad se počinje od nule, ali ovo je samo početak jedne duge bitke. I tako, dok je noć lagano gumila svoje senke preko njihovih života, Jelena je znala da će u njenom svetu više ništa biti isto, ali najmračnija tajna tek je čekao da bude otkrivena. Dok je noć polako obavijala vrbovac svojim tamnim plaštom, Jelena je sjedjela na ivici starije drvene stolice u kuhinji, još uvek u svojoj prepoznatljivoj crnoj satinskoj haljini, koja je nježno pratila linije njenog tijela, dok su čizme štikle tiho škrljale po hladnom parketu. Njena ogrlica od bisera lagano se ljuljala uz svaki njen pokret, dodajući dodir misterije i krugovanđa senzualnosti u prostoriji, koja je mirisala na tišinu i gorčinu. Nikola je stažao preko puta nje, obučen u svoju uobičajenu plavu košulju koja je, iako jednostavna, otkrivala snagu njegovih ramena i napetost u mišićima. Njegove ruke su, iako pokušavajući da budu smirene, lagano drhtale, kao da se bore sa nemirom i neizvesnošću koja je sada vladala između njih. Jelena, prošaptao je on, a glas mu je bio odraz mešavine tuge i besa, šta ako Marija sazna za ovu. Ona je pogledala u njegove oči, tamne i pune bola, i osjetila kako njeno srce zatreperi. Ne sme da sazna, ne još. Postoje stvari koje čovek ne sme da otkriže dok nije spreman da ih podnese. Nikola je odmahnuo glavom, ne verujući da će tajna dugo ostati sakrivena. Ti igraš opasnu igru, Jelena. Ali ponekad, da bih sačuvala ono što mi je drago, moram da budem opasna, odgovorila je Ana s blagim smijehom, koji je nosio u sebi prizvuk izazova i neodolžive misterije. U tom trenutku telefon je zazvanio. Jelena je pogledala u ekran, bio je to nepoznati broj. Uzdrhtavše, uzela je slušalicu i spustila je na uha. Gospodju Stevanović, moramo da razgovaramo o Mariji. Glas sa druge strane žice bio je hladan i služben, ali i pretio kao senka koja se nadviža. Jelena je osjetila kako joj se telo steglo, a u mislima joj je sevnula misao da ova priča nikada neće imati srećan kraj. O čemu se radi? Upitala je, pokušavajući da sakrije drhtaj u glasu. Postoje nove informacije o njenoj vezi. Nešto što ni vi niste znali. Odgovor je bio kratak i zagonetan. Jelena je stala, osjećajući kako joj se svet oko nje vrti. Šta je to što još nije saznala? Koja nova tajna će joj još više oblikovati život u senke i strasti? Dok je telefonski poziv prestađao, u njenoj duši se rađao novi nemir koji će je povući dublje u mrak koji nije ni slutila da postuži. Sutradan, vrbovac je bio obavijen laganom maglom koja je nežno milovala krovove kuća i tek izniklo lišće na drveću. Jelena je sela na balkon svoje male kuće, obučena u svetlu sivu haljinu od finih materijala koja je lagano padala niz njene ubline, dok su joj noge bile uredno prekrižene, ukrašene nežnim srebrnim naušnicama koje su blistale na jutarnjem svetlu. Na nogama je nosila klasične crne baletanke, udobne ali i dovoljno elegantne za to jutro ispunženo neizvesnošću. Dok je pijučkala svoj crni čaj,
Мисли су joj lutale ka Nikoli i Mariđi, ali i pretečem telefonskom pozivu od prethodne noći. U glavi joj je odzvanjala rečenica, nove informacije, nešto što ni vi niste znali. Kao da je neko stavio nove ključeve u bravu njenog života i sada je trebalo otključati vrata koja su vodila u mračnije dubine. Na ulici se čuo zvuk starog automobila koji je polako prolazio pored kuća, a Jelena je primetila kako jedan stariji komšija, Zoran, šeta svog psa, šarenog pudla koji je ličio na minijaturnog lavuva. Dobro jutro Jelena, pozdravio čuje Zoran nasmežan i sa prstom koji je upućivao ka njoj kao da će izgovoriti neku mudru izreku. Dobro jutro Zorane, odgovorila je Jelena slabo se smežući. Danas mi treba više od jedne mudrosti da prebrodim sve što me čeka. Pa, znaš kako kažu, kad život daje limun, napravi rakiju. Nasmežao se Zoran, šapućući kao da deli najveću tajnu, a Jelena je osjetila kako joj se usne razvlače umali osmeh, iako joj je srce bilo teško. Iznenada, telefon ju je ponovo pozvao. Ovog puta je znala da će razgovor promeniti sve. Pritisnula je dugme za odgovaranje, duboko udahnula i sačekala da joj na drugoj strani žice stigne nova poruka iz mraka koji se sve više približavao. Jelena, nismo sve rekli o Mariji. Glas je bio tih, ali sa snažnom namerom. Sutradan donesi odluku, ili istina ili razaranđe. Jelena je osjetila kako joj se ruke hladne, ali unutar nje se rađala odlučnost koja će promeniti tok njenog života. Znala je da je krajnje vreme da sazna šta se zaista križe iza fasade savršene porodice. I tako, dok je jutarnje svetlo lagano osvetljavalo njenu sobu, ona je znala da će sutradan sve biti drugačije, jer neke tajne ne smiju da ostanu sakrivene, pa makar i po ceni sopstvene sreće. Veče je polako spuštalo svoje baršunaste senke nad Vrbovcem, a Jelena je stajala na prozoru svoje spavače sobe, obučena u nežno crvenu satensku halače koje je lagano prelazilo preko njenih ublina, otkrivajući delić kože koji je svetlucao pod slabom svetlošću lampe. Na nogama je imala tanke, crne čarape i pete koje su joj dodavale ne samo visinu, već i samopouzdanje, koje joj je u ovom trenutku bilo neophodno. Njene misli su bile kao vihur, svaka se borila da nadvlada one druge. Telefonski poziv sasvim ranije tog dana probudio je u njoj nepoznatu želju za istinom, ali i strah od onoga što će otkriti. Marižina tajna, koja je sada vrebala kao crna mačka u mraku, mogla je da sruši sve što je godinama gradila. Kroz otvoren prozor dopirao je zvuk dzhuboksa iz obližnjeg lokalnog kluba, gde su se ulične lampe igrale s ritmom starih rock numera, a miris pljeskavice sa obližnjeg roštilja probižao se kroz hladni noćni vazduh. Zvonilo je na vrata. Jelena je lagano prilazila, koraci joj nisu odzvanjali zbog mekog tepiha. Otvorila je vrata i zatekla Nikolinu sliku, znojni, zabrinuti, ali i pomalo odlučni, obučen u crnu kožnu jaknu koja je isticala njegovu mišićhavu građu. Jelena, rekao je tiho, moramo da pričamo. Sutra će sve biti drugačije. Upustili su se u razgovor koji je bio ispunđen tišinama i rečima koje su u sebi nosile težinu godina. Nikola joj je otkrio da postoje ljudi koji prate Mariju i da je opasnost veća nego što su mislili. Nismo jedini koji znaju, dodao je, a ovo nije samo porodična drama, već nešto što može da nas sve uništi. Jelena je osjetila kako joj se srce steglo, ali i kako joj raste rešenost. Onda ćemo se suočiti s tim, zajedno, odgovorila je, a u njenom glasu bilo je više snage nego ikada ranije. Niko od njih nije znao da se negde u senci, neko pažljivo prati svaki njihov korak, čekajući trenutak da povuče poslednju nit ovog zamršenog plesa izdaje, strasti i tajni. I tako je pala noć, najavljujući novi dan ispunđen opasnostima i istinama koje će razotkriti sve što je bilo skriveno. Sljedećeg jutra, dok je prvo sunce lagano obasjavala ulice Vrbovca, Jelena je stajala ispred ogledala u svojoj spavačkoj sobi, a bukla je svjetla plavu haljinu od prazirnje svile koja joj je nježno padala oko struka, otkrivajući delave ramena i vrata ukrašene diskretnim zlatnim lančićem.
Njene tamno smeđe kose bile su blago talasaste, spuštene preko jednog ramena, a na nogama su joj bile elegantne bež baletanke, koje su udržavale ravnotežu između udobnosti i stilske doteranosti. Dok je pripremala kafu u kuhinđi, njena pažnja je bila usredsređena na poruke koje su joj stizale, bezbroj upozorenja i anonimnih pretnji, ali i tragovi onih koji su znali istinu o Marijinom tajnom životu. Svakom novom porukom Jelena je osjećala kako se kovitlac tajni sve više pojačava, kao da je ušla u igru u kojoj nema povratka. U tom trenutku na vrata je pokucao njen dugogodišnji prijatelj i advokat Milan. Obučen u tamno sivi odelo, sa ozbiljnim izrazom lica, ušao je u stan i odmah prepoznao težinu situacije. Jelena, počeo je, stavljajući mu papirnu fasciklu na sto, ova dokumenta možda će ti pomoći da razjasniš šta se zaista dešava. Ali oprezno, ovde ima ljudi koji ne prezaju ni pred čim. Ona je uzela fasciklu i osjetila težinu papira kao da nosi sudbinu u svojim rukama. Hvala Milane, odgovorila je, ova borba nije samo za mene već, za sve nas. Dok su njih dvoje razgovarali, u senci udaljene ulice, neko je pažljivo pratio svaki njihov pokret. Ledena ruka sudbine već je počela da se stegne, a predstojeći dani nosili su obećanđe o sudaru strasti, izdaje i oproštaja koji će promeniti sve u Vrbovcu, ali i daleko izvan njegovih granica. Недельно jutro u Vrbavcu probudila se uz zvonku pjesmu ptica i blaga šuškanđe lišća na blagom povjetarcu. Jelena je tiha šetala u svom vrtu, obučena u bijelu pamučnu haljžinu kođa je lagano padala oko njenih vitkih nogu, dok su joj na ruci blistale jednostavne srebrne narukvice koje su nežno zveckale pri svakom pokretu. Njena koža, još uvek blago zagrejana od ranog jutarnjeg sunca, sjajila je u svetlosti koja je prožimala svežu rosu. Dok je pažljivo zalivala cveće, misli joj nisu mogle da se odvoje od fascikle koju je dobila od Milana. Dokumenti su bili ispunjeni tajnim prepiskama, fotografijama i svedočenjima koja su usporavala i najbliže ljude u njenom životu. Svaki novi list koji bi prelistala bio je kao udar groma u mirnu površinu jezera. Iznenada na kapiži se pojavila Marija, obučena u laku letnju haljinu sa cvetnim dezenom, koja je koračala laganim koracima, ali sa očima punim sumnje i nepoverenja. Njen osmeh bio je nekako nategnut, kao da križe nešto što ne želi da otkriže. Majko, rekla je, glas joj je bio tih, ali sa dozom oštrine, moramo da pričamo. Znam šta radiš i šta si saznala. Jelena je duboko udahnula, osjećajući kako joj se u grudima stvara mešavina straha i odlučnosti. Marija, odgovorila je mirno, ali čvrsto, nisam ovde da te osuđujem, želim samo istinu za sve nas. Marija je zagrmila osmeh, ali u njenim očima bilo je nešto što je Jelenu upozoravalo, ovaj razgovor neće biti lak. Istina ima više lica, majko, rekla je, i neka od njih su puna mraka. Kako su reči odzvanđale u tihom vrtu, senke prošlosti i budućnosti počele su da se spažaju u jedan zaplet izdaje, strasti i neizvesnosti koji će konačno razotkriti sve tajne sakrivene u dubinama Vrbovca. Večernja svjetlost lagano je obavijala dnevnu sobu Jeleninog doma u Vrbovcu, bacajući duge senke po zidovima ukrašenim paradičnim fotografijama i starinskim slikama. Jelena je sedela na staroj, ali udobnoj fotelji, obučena u tamno-zelenu haljinu od baršuna, koja je nežno prilagođavala svaki njen pokret. Njena kosa, sada spletena u labavu pletenicu, padala joj je preko jednog ramena, dok su joj noge bile prekrivene tankim čarapama, a na stopalima su bile meke kućne papuče. Pored nje na stolu ležala je fascikla sa fotografijama i porukama koje je nedavno dobila od advokata Milana. Njene ruke su drhtale dok je prelistavala stranice, svesna da svaka fotografija i svaka reč može da prelomi život koji je godinama gradila. U tom trenutku ulazi vrata tiho su se otvorila i u sobu je ušla Marija, obučena u jednostavnu belu košulju i farmerke, sa pogledom koji je bio mešavina besa i tuge. Majku, reče ona tiho, ali sa odlučnošću, ne možeš više da križeš istinu, vreme je da sve izađe na videlu. Jelena je duboko uzdahnula i pogledala ćerku u oči. Znam, Marija,
Али понекад, kada se istina otkriže, ona može više da rani nego što može da leči. Marija je prišao bliže, njen glas sada mekšiji, ali još uvek pun snage. Moramo da budemo jake zarad sebe i zarad porodice. Istina je bolna, ali samo ona može doneti slobodu. Njihove ruke su se susrele u tihom zagrljaju, obe svesne da ih čeka put prepun izazova i neizvesnosti. Dok je noć lagano padavala na Vrbovac, u njihovim srcima rađala se nova nada, nada da će zajedno moći da pobede senke, koje su godinama krili. Ali, negde u mraku, neko je pažljivo pratio svaki njihov pokret, spremajući se da povuče poslednju nit ove složene priče koja tek treba da bude ispričana. Tiho šuškanđe lišća u dvorištu mešalo se sa udaracima starog sata kudžije odzvanđao iz dnevne sobe Jeleninog doma. Jelena je sedela uz prozor, obučena u tamno-crvenu svilenicu, koja je lagano padala oko njenih bujnih oblina, dok su joj noge bile prekrivene tankim crnim čarapama. Na vratu joj je viselo oko od srebrnih kuglica, koje su se nežno ljuljale uz svaki njen pokret, dodajući munđeviti sjaj njenom izgledu. Marija je stajala u uglu sobe, obučena u sivu bluzu i tamne pantalone, sa očima koje su odražavale nemir i odlučnost. Njeni prsti su se stiskali u pesnice kao da se bore sa nevidljivom težinom koja ih pritiskivala. Ne mogu više da živim u laži, majko, reče Marija. Glas joj je bio tih ali pun snage. Moram da znam ko sami šta je zaista bilo. Jelena je polako prilazila ćerki, spuštajući ruku na njeno rame. Istina nije uvek slatka, ali je jedina stvar koja može da nas oslobodi, prošaptala je, dok su im oči blistale od suza koje su obe pokušavale da sakriju. U tom trenutku telefon je zazvonio prekidajući tišinu koja je vladala između njih. Jelena je uzela slušalicu, a na drugom kraju žice čuo se nepoznati, ali hladni glas koji je rekao: vreme je da se sve raskrinka, ne možeš više da se križeš. Dok je telefonski poziv prestažao, obe žene su usetile kako se njihov svet menđa, uvodeći ih u novu fazu igre u kojoj će svaka tajna biti na testu, a svaka odluka može biti presudna. I tako je noć polako obavijala Vrbovac, a u senkama se spremala nova bitka, bitka za istinu, za ljubav i za slobodu koja će sve promeniti.